Asa naman dapitan eh. Gutom na ba kay ko? May paggamiton kong powers ane. Anad, bakag, bakag, anad! Uy, kubi! Dili lagi kuwak-wak. Gahi, no? Gahi, bitaw. Dry, gahi. Agay! Agay! Wak-wak lagi ka. Limahok mga kang langsa oh. Gahi! Kamu ko na magsudan og sardinas ko no. Di ka mo manimahog. Langsa. Aw, Choy. Pareha, dagsudan, Choy. Asos! Ay, kung lukuang kuha ka. Wara ba ko'y sudan? Anong ti kanya? Dili lagi kuwak-wak. Wala na ako ang sumpa. Di ko mutuwa na. Di pa kapoy repamin mo pag episode 1. Silunti ka niya. Wak ko salig ng tawanan. Mahimog yapon ng barte. Hindi ko na igapos. Hola ninyo. Karon naman mga tawanan mo. Lamit na kay ikaw, creamy delicious people. Asan ko ba no? Ano? Nada ko'y kauban nga. Inyo ang tong kauban. Tarungan na mong tingog. Galon ka? Apit na alas 6. Bukang spoon na nagbarney ng buang niya ron. Bantay-bantay na, mawala yan nagkalit. Dili rasa mo ha. Kay kwaon sa akong weapon sa akong lulo pa sa akong lulo sa akong lulo. Ako to'y makapatay sa wakwak. Kini ako armas day. Biki na. Bitayan naman gay na. Pabuta ko nyo dire. Asam ko kitag creamy delicious people dire ay. Yay! Sibat ka? Kabalangas ta yun ay. Buiin ako ninyo, God. Kaya Berto eh. 7 minutos na lang. Pabalik. Saan man? Ako kapason? Pagbuyo niya ako layapas. Berto! Berto! Ayay. Buy nasad na ako eh. Nanapod. Berto! Latang, lamat naman dyan ko ani ba? Wala na yun ko. Pagsupit dulo nga baliw ni. Creamy delicious people. Balik kasi mong sina. Onod, bokog, bokog, onod. Onod, bokog, bokog, onod. Dari ron. Sarong. Maitlot nga bolbol. Amat ini. Nakabalik naman eh. Okay. Bau aron eh. Basi nalimot ka, imong bakba doros ilong. Gusto ko naman daw akong tubol. Malibang sa kuha. Naitaw dya di ay. Tagay tag para ilaw dya baby. Nakay tissue dya.
Pablo ko, nakatawag ka si Gincho to eh. Si Pablo. Dati to eh. Ano to sila? Ako na tingali. Tumigas ko. Ay, wala. Di ko higti. Go. Hola, niño. Hola, niño. Hola, niño. Onod, bokog, bokog, onod. Onod, bokog, bokog, onod. Garirungan sa mga Where are you? Are you there? How dare you? May hindi ko makita. How old are you? Salamat. Wala ko makitaan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Gabi na nasad, another gabi nasad. Walang cellphone, inilan. Inilan na anak ko. Dara. Oh, baka may multo dito. 1, 2, 3. Go. Buy, ko lang yung bidili ko. Wak! Guys, no! Mayok, Balik, balik. Go. Dili lagi ko wak. Ako to. Ako to si Natoy na mahal ka. Ako to si Natoy. Ganti ka. Go. Saan mo kauban? Ako kay kauban doon. Hindi mo itong kauban. Galon ka, ha? Pati wala reaction eh. Ano? Samta, hindi ko tawa na. Go. Creamy, delicious people. Balik kasi mo kanina. Onod, bokog, onod. Rilungaw. Balik ko, Loy. Katawa ko. Go. Ni lumilipad ang hunas. Tabi. Go. Naglima to karara sa kumata. Gabiin na ng buwang nga kapit na diri doon. Bakit? Piste sa all! Ay, sige ka na di all. Igo ang kamera si mo kang na. Anang kamera. Ikay, bug. Imbang, nabuang. Ala, imbang nga. Ano, uy? Man. Madin, Bisto na. Ang sininabilit. Ang sininabilit. Nabilit din. So, what's up mga quads? Unta na lang ako sa mong video. So, katong magpa-shoutout, comment na mo. Ang hashtag. I love Dumanog. Ang dumanog.
Nya. Og sa pa ka-subscribe sa among YouTube channel. Okay. Subscribe mo. Click the notification bell. Para updated mo sa among Kabuang. So mo yung nagpa-shoutout. Shoutout ni Kuya Romel nga nasa Mindanao. Shoutout! Og si Ate Merlin og si yang anak na si Romel Jr. og si Romelin Minyusa. Shoutout! Amping mo niya permikyang. Yes. Shoutout ni Jade Blanwiba nga pinaka-cute sa tangil. Shoutout! Og ni Maria Liza Dupalag, hindi po palupig yung ka-cute. Shoutout! Amping mo pirme. Shoutout ni Mariel Alvira Disirdo. Shoutout! Shoutout ko ni Junel Matugas Tapia. Shoutout! Shoutout Montevillio Asli, Jomel Limbaga, Madrid Terry Malinaw, Silvestre Monterde, Cedric Libot. Shoutout! Amping mo niya pirme mga kakwads. Jom. Shoutout ni Lorme Rabor nga nangugas daw sa rebounds ko. Shoutout! Shoutout kung Jasmine Insaw og ni Rosemary Alberto. Shoutout! Og shoutout ko ni Dennis Pulitzer. Shoutout! Og ni Jobert Valabiste. Shoutout! Og ni James Boyles Cantina. Shoutout! Shoutout ni Dishana Aligaya nga taga Osami City. Shoutout! Amping ya always mga kakwads. Shoutout ni Irene Ibanez og ni Gavin Owen de la Rita. Shoutout! Og shoutout ni Merlin Canoy. Shoutout! Amping niya pirme mga Shoutout kakwads. ko rin sa Jacolby family. Shoutout! Og Jubilant. Shoutout! Shoutout! Og ni Julie Girls Salon. Yuli Girls Salon Beryoso. Shoutout! Shoutout ni Valerie Paduga. Shoutout! Paduga. Anaga. Nicole Castro. Shoutout! Amping mo niya Annabel pirme. Simbahon Tuto. Shoutout! Og ni Aikami Rubion. Shoutout! Og Angel Paguya Hilgas Halasgo. Shoutout! Ora. So mga kakwads, shoutout mi sa mong sponsor. nga si Ma'am Wilma Dihito. Shoutout! Sukat natin may fan club, kung ganahan mo join. I-search Tapon Vibes Fan Club. Yes. Then join. So mora to. Thank you and God bless.